Nanda Vata ki City Beni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Ni bula bena kada turanga ke namarama ni bula bena kana sematiko mai and radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vatamai and singa inda e viti sa singa lutu lebungo san oti tokna tini kandua and 5 na miniti ke Santa Rosa ngauna batea ia sibitalitu na va and 5 na miniti kanda na be sematiko e ningo hoka kanda be boga marutaki and the way we Bula tak and the weekend the bagitiko and a single level in the Rongove, ni also Saratiko Subang, where I had to my Tala ke namata ni non the lutu e leviti ke rutuma and Nambosani converende, can a cannibal around and be back in the Bulango Cosita. Si naitokana i dili and the people nuestro and the cornivuli and the people ni lotu beira na be tabadakar tikovenaka. Sautu nambula rasa bakatiko rina non ritala ke na non ramata na tuira rale lebu ke na mata turanga e na be hotel la karatungo e suba ra mai bagai viliki na sa o se tu mai o sa ba rongo na ngauna ni rongo serre e na be singa mela ke da manambongi da ba rongo serre tiko kina ni sala ki boel dori sartiko e na Vodafone Arena sa totoka sarwa dua na embaki boy rongo kina na bengarabi ni conferenti rasanga ni lebo so tatu nang batang-batang na volleyball park may tura kingo and dasala ki tiko saranga po kabinak
maroroi kenda tiko mainan raki ke na be kai bunga na tiko ni benga rabingo na Vodafone Arena na daga tio kina langa sere na mbose na bebo saki ke na soli tuku tale so ngau sange ado tiko nga mai veo ndora be sureti de rani mbole tiko tale ngakina e bondo tukina na dau ni sayamba ki ono sanga bulu na tuba kai koya nilo tu eseleviti ke rotuma sayamba ki ono sanga bulu yamba ki vitu sanga bulu na wale nilo tu na Centenary Church suba to elebu tiko na kain tapo kana numa na madongo rasa tiko kinango na nonda mata ira na itala na ba ilesi na be soko lotu ra be toko ni talenga maikina na be mata soko lotu taleso wakaristo da mai solebu na koni berendin lotu eseleviti ke rotu mani sabana numa tiko ngona ka ono sanga bulu kabani ono sanga bulu nemba ki bosota ono sanga bulu nemba ke atikibu na tini kadiwa ono sanga bulu kaba au se daura bulu leila isar na ngauna sa tuba kai koe ki nana lotu eselea tuba kai koe mai Australia ado barurungi tunga i Australia sa mani tuba kai koe kai sebu ki nani ngaselebu ni lotu eseleviti ki rotuma ona itala setareki tuilovoni endra ngai rongo tiko na woni singa ni madongo na be kai na ado na kene tuba na lo dor sogolebu ni ado tiko na songo ni lotu eseleviti ki rotuma suba na koni verendi kena langa sere and kila andira tiko talengango na be kornibuli karsala kia do tiko hani na Vata ni semifinala ni super deans but ke no wet big ralube na sota be na kornibuli torodaki baleta na rakabi sar sama isi na itali tungango na itumbu na dauni be susu era na weka ni kornibuli era na bulioti ni utukuna tiko na bulioti la cosa ratiko ni na be toko ningo Santa Rosa California veira na bulioti na be kornibulingo ka ra sama itungo eke ki mami sama itungo Amerika bakakin na be bono taleso na be saibura sanga ni baleti bitinga na be kornibulingo era tiko kina eso kara lesi so era bulioti so talenga na weka ngani kornibuli kara sa soto ngoi na mwani madongo na soto tiko kina ne rua na kornibuli mai na moira ka rua na esa ningo na tokalau na kornibuli na sini secondary era una soto tiko ke na tambua mai lau toka Vata ke na Dubu College era una sota ke na bulinitu mai matawatu do Queen Victoria School era to tiko na biloni deans na ngau ya dabi kinda bakitiko na singali buenda indai mendua na kena I wala ngau vina kasara ni ta sabe kinda bakira na mataka indai bo nui vina kana daga dabi to saiki kene venga rabia na singani kuwa Sa kuila kuila na kemu indidi onanti na vanua marafisa isa vendre kunikua Alea nandi kona lenduba na ke akoba usaraba kunikua rani wanga buka dena rausa pe mata kunikua ilangi ona batulebu na valebu nduo ke muto na koidalebu zambolana mua isarigi samirina ke alotu Alea nandi kona lenduba ilebu kia bura gatosoni kua ona batulebu Sila nambati sate mata kunikua Binandua beba alonga tatatu
kona lendu banuna Irebutia bura bura gato soni kura Ona batu lebu Sila nambati sate mata kunikua Binandua beba kalau ngatataki Walendu kalau melea alangilang Sate tei mata Oleo nami kondu saromoyawa Sate tei mata Oleo nami kondu
Senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tutu beto se aqui, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rao sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Viwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburian ni nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. Vima mani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka elo ka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Bata, kay City Veni Raturla.
Mikeli ke roto na kamuninda lai kande. Bula vina gana tiko mai muani vanua en matakani kua. Ni rei voka vondo tiko en singende indai. Ngole tiko en na wanga ki sabu ki tabi uni se. Sa le sumai me mai voka vondo e muani vanua mai kande. Anga indewa sara mai kina koroturanga e suba. Bula vina kato masi kororua. Bula vina ga matagali. Ila itia tamaimbeka. Bula vinaka. Tinga mai boga valangi boga biti we waking kai kai tuko mai I'm Bula Naka ya are vina boga lebu na sema tuko mai en singa lebu enda inda yo boga rita tiko na oso ni koro turanga se rea do tiko nga mai na we kanda rangwale mena be tamba daga kana be wasa boga lotu esale e biti ke rotuma wakaki na mai bonua tani ratiko talengana nonda bulangi ramai tiko na buku ni koniverendi ni mbose baga mbaki ni lotu e celebrity ke rotuma sa ya do tiko mai orongo vendo na turanga tiko sara mai mbia unguno mai da kaunrove na italatala niko valetini de la ilomaloma sare re tiko bolingo o seni madala bono era boga idilitiko kina so era boga idilitiko ngango isuba so era tiko sare na hotela so era tiko ngana vale boga toke ina usori ke na mali wango suba na usori era tiko kina so na nonda italatala era mai sema tiko yani en buku ni koni brendi anda na matala una rongo sere enda boda phone rina na rongo binaka kina na sere kanda boga bina kani ramaro roi boga bina katalenga kina na nonda ibaba koso leo ni bei mata sere ni lotu esele kene bei bol ni lotu na tamba daga kana wasawase era na mai boga itabikina rongoda era sabuli sere tiko ebunga era tamba daga kona bosai uli sere sa daga tiko ngwe na bimbongi da roke de songo lotu me sa boga dorina buli sere era boga rauta lenga mai na koni berendi boga bula tiko ni bi kemuni na sanga sama tiko mai en radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai na police jazz en nomonia na singale wende ndai Hey, Vana, ni wanga mai
kanangola ni kibalilo te no puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakin beka na tos ni Bula, kuoni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katin ito ni Agustita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. Ini time sarangan mai. So ang kaliwara ka talaga tunda wala. Kuwertong ko. O saya lo bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan nga kana soma may na claim na lom ni Rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolo walu lima. JJ's Food Shack. Etigo kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani dito na bundi ng dalos sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. Diwali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabitu tolo dundo limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Raturala. No
serene Georgina Lendua baleta na ngunumbu sinanga kilane rakida pango endando no magatiko etukuna tiko na maramani na yau me ngunu ni selili tunga na matangalimbuya kune mai di kombia mai bono balabo na no mani wati ko mai kina na ndua na ngauna o reida kina na mbuya ni rasa buai na mbu tarasa ratoka nganangele na buani mbu kwemba kaya ko etukuni tiko mai kina me ngunu ni selili tunga me kuani beti ndena ngai ngono ba rakingo na bunga au setengah nikila ibu rite ke mai bata sarati ko mai biti nan raki bulat ko na dangi to kalau tini karuana kaloko na ngau na mai biti au nangai ibu nganja takati ko en ibu sawi ko en tuku na nonda banua ke na tuku nin raki baleta na ibu garoni dangi ka rongo tiko mai en singa moniti tu city sa do ngona singa bukelulu lo tulebu bukelulu eke Santa Rosa soliti kona ibu garoni dangi kau na nanda bia tianu anu mai viti atu laulo mai viti au kantabu o sawa na barabi kei da kaun robe o tabe uni kei na beibo no bole kata soliti kona ibu garoni dangi kau batanga ka soliti ko mai na singa moniti keni balembale na rake na madongo bia raki boraborato kawe kemuni nanda ubi sokoya ki bula binaka Freddy na Rambe vati ko maingono ni tuku ko zola bina rige maseki I malolo sewa mboto kwe vina vale bujina vina vale Freddy ke laiti ata maimbeka rambula binaka tiko na nona ila to masi kororua bula binaka matangali kemuni na sasa matiko mo tiko ni tete se tiko na lomani lori se motokana beto so kina zaka sendua na bola uni bengara bi ni tiko kina wale ni bola ni mata ni tu iyo na gingini gula sembere tiko ni tawani na ngai buta na ruta tiko na tiri karua na kaloko mengai tawani na gingini guli na gula na lakara ni sabo tokongo rusanga bul karua na miniti me tini karua na kaloko na ngau na mai viti Santa Rosa Woi ruasanga bulu karua me 5 na kaloko ena kabi ena 5 na itukutuku ena nonda benua. Buli buli sere tu idale bu
Senikau aratei wawoki Korobina kani koto emu Pabolita na senikau ebunga Vei matangali rosi dau kinam Kenai dibini dila tua bula Rara ningito embalabu karara Koto esana na valeniara Valenei turangan iyo bisa esana Turangan iyo bisa nindian al-misala Isilay na soba na mga una sayang Danon kamu ngaran ramu kagada Era salesi tuang koki beyasa Soki dolo kaso eran talwasa Isilay na soba na tawang ulagang Enan mo mususungi ako pagkabinaka May nanamong dito huli kayo nanamukan Kayo ito na tuwa na budaka-baka So mga una niyo daw yung nasigi Ay tumburi ang koto naliliwa Ang gayrang moda ng tamang ni beauty Boleh kang euges eudisa Jini sa kemandanan nonggoy talaga Tumalan na ikaw laloma Sulu taba-taba ka kote lolo Ni mode sa mole soma Lima soba ng rosi Hanggang dibi katuen na ngay mogi Niuti kawalikina seututanibu Kay baka emimira tua rosi JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Keda Vata. Girit-rito sana Keda Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni kostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tera tunda warga. Ko bertunggu. Kau saya lo dengo kamu bilang. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa walu walu wa dua tolo walu lima ena kena ituku matai lalai.
o ia na wasa e walu walu wandua tolu tolu walu lima. Do yan rubina kana maraman ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sakera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay sitiweni raturala.
O vitu vei mama. E san leo marika na turanga ni bambasinga na itau ke ni kawai kami da wandrenga. Ina nga bale bunan doba tiko mai dan waraka tiko na itukutuku ena nonda bonua ena lama ni lima ona vitu na miniti maingo rongo i batalenga kina na itukutuku ni raki wa ala taka tiko eni menda na rongova bula vena kastino tokona mai o Kalandi New Zealandi. Ina nga bale bunan sema tiko mai stino na bole buna ndua bata tiko mai ke kenda ke ira na we kandera bogaro rongo tiko na we sai burabura en radio Bula Duavata ngona no bata San Francisco e Kauti Kenda bata mai o abarita na veto soa ki ado tiko ngona korturanga mai suba be ira na mata na konverendi ni lotu e celebrity ke rotuma era sai ado tiko ani ke na korturanga ndo na ila ko mai mbia ngono sare re tiko ngoma no sorry kei na boni vei tambataka nei wase ni lotu e celebrity ke rotuma era sa ado tiko ani na korturanga me relaki waraka na bose na bibo saki ia na nana maki tiko e na langa sere be singa na rongo sere tiko kina mai na boda fauna rina e tuku talita ki o ngai baurongo ne isanga e makutu na lotu e sele me laki baga dori na boda fauna rina baga bimbi nan rakin donu makiti ko ngori mai viti kai na kena korturanga isuba bata sarat tiko nan raki bulan adangi ka bakakina na uda baka sa sangani mundo na uda sa tau tiko nga agora na kenan raki enda un raki nga baka ngo na bem baki ni konverendi enda sa baka bina kan leki baka dorian ya laudala na boda fauna rina ka rara sina itiko kina sona we kanda na ngau ngor sa baka rautiko na be tamba ka bole katisuba na wasa suba na non ritabi ni be ngarabi mai da boda fauna rina wa barita kataletiko ngana non ra sa oso tiko ya ni so bera leki waraka na semifinal ni Super Deans kana boga dore na HFC Stadium mai laudala talenga koni berendi nan duana sani ngoni sala na sana ni kiwai na gito na mua ni madongo sotambula wambimbi be rana dorobo yamba kitini kawalu la kosombu na Super Deans erto na laki sotakina na chambe ni buli ni tuma yamatu watu do bata ke na ratu na bula abakakina na Dubu College bata ke na kornibulia na sino erto chambe ni tiko ni Super Deans na ngaunango o buli ni tuma yamatu watu do kene rai tiko na ngaunango era kaya so ni bia ndau magatiko nangito ni QBS na ngaunango kana rauni ratu unretali su tale mai na Deans na rei damanta mere mata ni tombua bula benak ada buah rongo tiko mai na singale buenda indai ke muni na kanda ina da sematiko na radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Kenda bata mai Sere me bakatangi ngoro isiso sombo elelei na kenambula au nanu makina na tawasi nilambaki tata romba nando moni sere erika erlandiri moni ni forro vali di rongo kina nangitana
Nei tukutuku, era non dava no e viti. E wakaritaka endo nei tukutuku wa matanitu ni sa lesi o John Rambuku ki nei tutu waka i vuke ni dau beta ki ni matanitu, Deputy Director ni tambana ni Public Prosecutions e viti. A tika busaranga ni kua. E kaya na i vuke ni tambanango ni dau beta ki ni matanitu o Nancy tiko isuwa ni samuri tau doko waka matai lai. Na tuba ni Vengarabi ni nona dingita ki endua ki na tutungo kasama ni ndonu i John Rambuku. O John Rambuku asa tau rati komanda na tutungo sangai lewa imai mesa wasiboi ia ngo sa ambasi katale mai ena itutu ni buke ni ndau beta ki ni matanitu. Alala tu na itutungo ena ngau na amai takalikina na mbula ni Ratu David tonga ni walu o koe ka taurati ko na itutungo baka i buke ni ndau beta ki ni matanitu ena rua na undolu katini asangai mai tawaningo Vengarabi kina na kena itabi. Kauti ko isuwa ni sambuta vinagatua Rambuku ena lakakango ka sengai ni bulangi ena kena i vala kena i rauni lakaka e sa lesi tiko kinango. E wangaraita ki talenga mai ne rasabe su e so. E abdo tiko ngana be wangangai ni tamba lakaka ni obisa ena non rabakasasataki o ira randa ubolitaka ka be soliaka na wainganga ni be wangamatini-taki. E kaya na ibuke ni commissioner ni obisa na tambara ni Vengarabi o liba indriu ni abagaidori endua na wakasasa karatungaraba na tambara ni Vengarabi may no story crime e membaleta na tikinango kara sa kunekina eso may rara lebu ni tikoveira na wainganga ni be wangamatini-taki. Dua e tombongo e 5 na iolo ka rasa tawatuin na kena tanga palastika sa bagarau mera bolita ki ka bimbu ya kiani kina be bonu mera laki bagaya ngataki kina ena numi ni bolita ki tikongo na marijuana ke na pouta bula na ice sa methamphetamine sabe sumai era ube fitalenga mai rua ndo yamba ki 5 ka tolu ndo yamba ki 2 ka diwa na nona yamba ki nimbula
ka rau sabi sutiko be ira na visa me waraki na be vangangai me ngai madala na be kain baliti rau kai on riu mai na esa bagara dua mbaki basanga bulu kaono dona turanga mbaki basanga bulu kaono besu mai solobi mai nandi ka kunebua dona rau vitu sanga bulu na yolo rau ni kau mandu ka singemi ni marijuana sa tiko talenga be ira na uvisa na turanga ka besungo mai solobi me vangangai bagabinak me ngai tau endona lewa me mbaleti koe kina itukutuku ningito endona bagarita kibenaka ratua bagaidora na timini Marist Brothers High School be ira na mbaki tinikawalu lakosombu nindina nga ni sama inruka na timini Marist to sangkai solia ki be rato na no rato itoka ni mai na sinu secondary so na ya ni ba ko yango me beibuke ena sasanga ne na sinu ena sota ena muani madongo na matatimingo ni Marist Brothers High School to sama inruka ena sota ni wase mai kina leba na Southern Zone ia na sinu sa toso etiko na no na sasanga asembula tiko mea dau madangana muani madongo en semifinal ka bugarita ka mai na ibuke ni liuliu ni kornibuli mai na sinu o lemeki na sau Vata ki na head boy Andrew Suku ni rato solia so na yaya ningito ki na wakau koyango so na bisikete Vata ki na tabaya Fiji water gara soliani ki buana ibuke ni ngasani buliliu mena sino na vitala i waiwalu me warita kanga na non rabe tokani ke na yalondina nga ni veitadini bugangito era sarawata mera rawa ni veibuke tiko kina na sino era una sota ke Dubu College mai nanronga matabatu do na chambeni era una sota ke ratu na vula mai nandi na semifinal na HFC Bank Stadium estuva na muani madongo kena biasa ibura sa baka kata-kata lake mai na vingati ni bunau ni vinding-dingi mai mereke ka rawa baka itabin na presidente sa baka dengo Donald Trump Vata ke na tau ke liu ni kambani na Tesla o Elon Musk ena dua na be talanoa en baleta tiko na sasanga ni Republican me ratu boga turi Donald Trump tale ena be ding ena bulo November ngo me non ratu mata me tau ratale manda na tutu boga presidenti ni mata ni tu lebo merke era una be ngati taka ngai tutu ya ke na ibuke ni presidente na ngaunango Kamala Harris and Democratic mere madalakina na itutu Vata ke na vanoe dusikina na mandingi ni bindingi mai mereke na muani ambakingo na itukutuku ni raki ndei koto na ibugaroa ni dangi kaukaua mambaleta na nonda bia tu anu mai viti na atu ya sawa leva ke imbua tokalau ke madwata ke na stano da kaunrove ka tega bu talinga na barabi mai nanronga mela mai kinabua tailebu woliku ke tailebu o raki mai ra o kandabu ke na bia anu bolekata na atu lau ke na atu lo mai viti sabia bia ko buti viti tau do ko sarati ko nga na ibogaro ni dango solitiko na ibogaro ni dangi kauko mai viti embaleta endo na ua ni rakila se koto bagaya wani na raki mamada na deba ira ke viti ka bogabunati ko na dangi tokalau embula saratoka na non tabe imbarabi na ngaunango me do bona bongile ben indai non tabe imbarabi ni be anu mai viti il dioti ko na tokalau deba
seu ana wasa rani kau ada kesara na bulan hilangi kina 5,5 na kilomita dua na ua na be mbara bia soni nonda banua sa tabudi tiko ya ningo mai na atu ya sawa na leva ke mbua na toka lau ke maduata kina sana da kaunrobe mai nan ronga me ada mai kina bua tai levu north ke stuba raba te ke raki kandabu ke na be bono bole kata na atu lau ke na atu la mai vite no ai mirroring atro tuama te koa aero tekne ausnet ne le fa yaksa gore nei tukutuku na nonda bonua nei tukutuku mai bonua tani nei tukutuku ningito ke nei tukutuku ni raki Na nonda Vata kei siti veni raturala. Tona ilaolawa ni manasa watuloka main rekena. En ai talanoa ni be volvola i aratu adaka usinikila aratu vola bivei. Sanga talanga ni mavala se saumi mai nai vola se senga. Taboga bina bina gatiko be tona ilaolawa ni mateo nai mai tumba lebu. Aratu bagai anratiko mai na mataga ni kua. Aratu una numa ni aratu se matale tunga mai na matabu vale. Na mai ngobu. Mai nailou. Mai tunoloa, mai da kaunrobe, Mateo Bula Duavata, Mateo mai tumba lebu,
Erto tiko e ningore na kamu na Dio Sangavulu High Street, Ararat, Melbourne, me Victoria, mai Australia, e na matangani kuara tumbo sema talitunga mai, wina walebu na be na numirtu na numa memba undua talenga, na ilolo mabe irtu me na koro. Ke muni, ni tauranga na muni telebo ni ningirisar num do koro. Mera ronga dana do muni, be bangan jota e nikina na no muni loloma. O mere matani tombua, na no matiko mai do na wekana. O wais rabesivesi. E binaga walebu na sema tiko mai sa oti tongo na tini karua na tini katolu na miniti dua na sere me Kauti Keda yani kina no tanga una ni rongo itukutuku kataraba and no itaki ni kawa itaki tiko na itukutuku ni raki kabi bagi tiko yani membaleta da bia tu yani anu mai biti na ya tu ya sawa na ya tu lau kena ya tu la mai biti tan raba toka na dangi kau wasar ya da wana lima sanga bulu na nota ina sona ngauna ena singa inda ninge bau kawa itaka toka na itukutuku ni raki JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talangana nono to specials ena lomo ni madhawa. Dau tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kena bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy?
kakil ni tutana kakil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna kabi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat saranga ni pera palilai in time saranga mai so ang tali warga tali tunda warga ko bertunggo au sahalo ko dengo pambilasa Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu be kemunda we California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kay City Veni Raturla. Vata kilvina sara no muina kilvuni ni tiko wakamau. Kalolo silemi alo kenara rawale ue maindi kaiau. Eia telini na maramani na bau. Kano mukoroni basu sena ya budina netina mundu amau. Irana weka daru no daru bakamau era mai o bataka. Era mini anai au na kena kaka na esengani lakarawa. Me wakanga na kena I wakarau me kena na tamata. Osabaka nanda kuyaka tawana numana mubosayala yala. Au boleh tunatiba ena bukumuni momai watibudina. Awangai kila emuri ni samai tawaya na wale no budina. Abei mosta kede korongo da mai uba esenga na metena. Osabaka nanda kuyaka tawana numano mubosayala yala. Ano mutema kiau osenga nikila nikosana kitarawa. Uini dongui emai kuita kalesu nongu seni lema. Akita kasa ena wakadehu ni nongu masesewa. Wale atelini salaki mode wakandua no mulewa. Wale atelini salaki mode wakandua no mulewa. Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Nga kei tai levu, wana numiti o kina na nomuni so levu ane katolu sanga bulu kandua ni singa ni bula o kosita en bula ngo, ni ramba na bula ngo, mlama ni marla o rua maingo, ena boga doritiko en ruan dua lima saiva Griffin Avenue, Santa Rosa, California, diwa lima ba, saiva bitu.
Na bangana numi ni kornibuli main dalay na kai ratu kandabu level school. Na kandonan rauni ambaki ni bangana numi ni kornibuli na katini katulu ni singa ni bula o September na bula katumai. En lima na kaloko na tini kandua na bongi en laki bagai duriti kona be talanoa kay nangunu sanga ni saumio en na cocktail ka na bagay duriti ko na Holiday Inn Express and Suite en viwandua vitu limamba West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, viwa lima vitu lima walu. Gore na irongo mana bali ni songo na singale buenda indai. Nanonda Vata ki siti veni raturala. Isalena no
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o dren na tō beto seaki, erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarama talanga kena lewa sumburi ani na nomu yaya mai na nono to stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemandawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talanga na nono specials ena lomo ni mga dawa. Daw tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Duntua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala.
Eu não dau dimbi taka na bebe ngauna. E stawa me adoba ni udimba, kandina. Bula bina kana kanda ni warongo tuko mai na singale buenda inda e de sangai bikinda bagitikungo o tona dani koro o takera to na matadaka and tropical and condition and engineering tu kina no na baso ni simo laitia na kabu mai na mosi Daniela takirua mai na bunimbau na mosi ke tona dani koro mai na suka mai na lawa mai ra na wale so rawa wat kum kana stoi wai media me rawa ni rangai ngole vak ki na ve korreto mai la kengoro na suka mai na lawa na tikino na lawa bula bina ka tona dani kor to daga tikongo la Kemba Street Samambula na wale na sema tiko mai e bunga sara tiko nga mai na non rabi wale ni bola rabu rongo tiko kina na wale sa wanjo tiko yani wale ledi tiko yani no bunga nui binaka en singa lotu lebu na ngau nebiti singa lotu lebu enda indai sa boto ngo rosang bul kavana minit men dua na kaloko sa ngau nani sisi so butiko yani bunga malua kinanggingi ninggulangula sa rita ki mai biau sa ngaya do mai ngo buta kata tu mai ngo na guling-guli nang gulang-gula na lakari na lakara so talimbangan na lariki wata ke na larika tiko kinaw sinikila era ngauna tiko ni buka singale mungo be reso me duan na kene walangau na singale buenda indai vira to chona dani koro mere matani tumbua mula binaka wata ke Marvin Isimeli binaka wale munda sabu ang bula wabo ki inda bikinda waki wabo ki tingo asara tunga imbasika mai Alberta mai Canada binaka wale arsati ko mai New Zealand mai Australia na be bonwa na sani bonwango Santa Rosa mai California bakakin mai bolatangan na ilaw ni ponipati arato sandua batat ko mai enda sa sema tiko na bura arato sanga imbasika mai Alberta na wakanda me ratumbau u sema talenga mai ka bagai bota ena be bunga maro takini radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda watamai
ngem. William back in doon nungu life insurance policy? Nakakil ni Tuta, nakatil kabitu ni Okostita na 2022. O sangir taka sarabiri ni tauna. Kami nga ya, kila maga nga ya, salah ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan ni impera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawara. Kuwertong ko. O sayang ako, bengo, kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kuarasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo waro taki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima maniona na kabili buko lulu bay Kemundo ay California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo ay Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Pinakabakalevo ng daw siya matikumay. Pinakabakalevo ng daw aseti ko naman dato Vata na Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalo sa ngabulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili-wili lilisar may makatuto matataki kinakende wili-wili ng 182K Enovea sa Pura-Pura. Doon na like, doon na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai.
kami dana kulo ni sa vea, isa ai dimba dea. Rtoni lawa ni oe koula ke tabua dola vina na bono bila. Isa nan domo I wesele buni wanga. Doon bega nanga isomita I kuera otale. And boga vina boga dola vina na botu yawa. Era sema tiko mai na singa lebu indai. Sanga una taratungani boga singa lebu. Na be bono eso boga rota ki tukina. Ke baka na laka tiko namba sa madao mengo na koni virendi. O ya na bono mendala ki boga singa lebu kina. Baleta ni kau mai na sasalu menendala ni abu. La ya do na boga lolo na boga loma binaka. En tu mai ka. Ika boga lolo boga miti boga tau enan raki. Na ngau na mandangango bata sarakoto na koro turanga I suwa boga rita ke mai ni bula tiko na langi toka lau deba dena ni tiko na boda fauna rina era boga ruru boga binaga saratunga. Ara kata binaga toka enan rakingo. Ni bula tiko na langi toka lau deba gai bata toka na raki miri tu nau da mai suwa. Ia senga ni boga lengana vito saya kisa na itabi ang karabi ang boga binabinak. Ni boga tiko kina na nonda semati na radio Bula Duavata na singa lebu indai San Francisco ni Kauti Keda bata manda ingona nonda bata na ngai rongo tuku na ono Santa Rosa rongo tuku bata ngau ya na dua na kaloko na singa lebu mai suwa. Si Romay
Kualalulearan Savaleke Menadele Songombula
na tukutuka na nonta manoa e nandua, e rasa vesu e so, e na buko ni wainganga, ka ratou vesu kina ratou lewe tolu, e na singa e na noa, e na kena volitaki, ka biwe aki me beibote aki na wainganga ni beibo matinitaki. E wakareitaka tiko mai nei buke ni commissioner o liwa indriu, ni ratou wala ki wakasangangara na ilawala visa mai na usori na usori crime, ka ratou lako sarakina ki rara lebu. Lai kune mai anandona vale 5 sangavulu na olo wainganga ni beibo matinitaki, sa olo tu e na kena tanga palastika me wakarau imbiu yakiani ane beibo nue so. E na numi ni olo tiko e ningo e sona vakete e rau ni kaumandu sa singemi ni marijuana. Ratu saya wala na visa e wakakina e na beibo nue tali so, saya tiko kina na wakasasa ke na wangara e na ngaunango me rakune karatombo o ira bolitaka ka bimbiu yakatiko na wainganga ni beibo matenitaki. E kaondriu mana sa sabagara e besuki na indua e mbaki wasanga bulu kaono mai solovi mai nandi ni kunebua endua nan rau vitu sanga bulu na olo kana numi ni marijuana singe mitiko ya mela ibande taki sa tauri baga besutiko e nanga unango kinangito e bagarita kimai ni rato ndondolinga na matatimi ni Marist Brothers High School kina kornibuli mai na sino e na sona yaya ningito e rato laki beibuke kina bei rato na timini na sino Marist sa lutu sa mainruka e na sasanga kina deans e na bakitini kawalu lako sombu e rato sanga mani kauta na yaya ni bakau koyango wilikina e sona Tabaiawai na Fiji water bata kena yaya ni bakau koyango e rau kauta ni nai buke ni liu ni kornibuli o lemeki na sau bata kena head boy Andrew Suku kauyan kina sinu na yaya ni bakau koyango ngome laki buke kina veira torto sa ngoma na ibuke ni liu ni kornibuli mena sino na bitala i waiwalu wakareita kana nona baka binaka ya na beina numi ni kornibuli mai na Marist Brothers mai kauni kuila na isoli kau ya nia ona sino e rauna sota ke Dubu College e na mua ni Marango wata ke Queen Victoria School na Chambeni e rauna sota ke ratu na bula mai nandi en tuku e so en bia sai bura sa baka kata lake mai na vitala no ani vendingi mai mereke vambimbi ve rau na sa vandita kini rau sana tu me rau matataka na non rau songo boga politiki na Republican wat ke to na Democrats boga reita ke mai ni rongo dirara batiko mai mereke na non rau vitala no ana president di sa boga dengo Donald Trump Vata ke Elon Musk e dua na turanga bagabatu ka tau ke na tumanda na Tesla boga dori na beitala no ngo dinangani mai tao bagalailai e dua na tavere na ngada boga misini ni beitala no nia sama ni boga reita ke mai ni saya do tikonga na be sabosa ke na be ni na be bunau ya so membaleta na songo lebu erua na Republican ke na Democrats boka lewa boka lansara na buke ni presidente mai mereke Kamala Harris o ko kartu sa boka tura tiko mai na nona ilaolawa me tu e na be indingi me sosomita ki e presidente Joe Biden sa boka suka na nona sasanga me mbau lesotale kin White House ma Washington DC kinai tuku ni nraki solitiko yani bandeta ki ni solitiko na ibuga roni langi kaukaua yan na be ibonu eso baina yatu ya sawa na deba keimbua
tokalau ke maduata Keda kaunrove na barabi ke nanronga me adamai nabua tailebu na bua Vata ke suva raki na sana ora mai kandabu ke na be anu bolekata yan sana lau na be anu mena tu lau ke lo mai viti Itu makin raki enduan auan in raki mamada e sekoto yani bagayao akina deba irani non da banua mai viti ka boga bunati ko nam bulan irangi to kalau deba yana be imbarabi yana ngaunongo me dan waro durumeni na muani malawa e nam bulati ko ngana to kalau deba yana be bonu esto sa kadiba kitiko yani mai na tu sawa na deba ke imbua na to kalau ke madwata ke da kaunrove na bebo no tali so e na bula saratiko kina na langi tokalau ke na tokalau deva tatamba e na sona ngauna kala kia deva saratiko na 5 sanga bulu na nota e na sona ngauna na batini langi kau ango ka tanraba toko na nonda be barabi sa solitiko e ni kina na iboro we kemuni na ngone dau kenan dau soko oni veto sa kitiko e na nonda be barabi sabi nakamenta sa dambe mandanga menda warakani vinagan raki kabenga niti ke na nonda sasanga menda sasalu e na muani madongo se menda veto so e kinga na be anu e na nonda bonua sasolitu e nikina na ibo roni dangi kau e na nonda bonua turanga ke na marama gore na itukutuku ni raki na itukutuku e na nonda bonua na itukutuku mena via sai bura ke na itukutuku ni gito Na nonda Vata ki siti veni raturala.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na wana no minisinga kay tay lebu. Kaya na so lebu na bagay dori ni singa buga rawai na ikatulu sanga vulkan dua ni singa ni bula okosita. Na bagay dori tiko na ruan dua 56 Griffin Avenue and Santa Rosa, California. Diwa 5 ba saiba bitu. Kaya na wana no ni kornivuli na ratu kanda bulebu na yung kinrau ni kornivuli may ratu kanda bulebu. Na wana no talenga ike en katini katulu ni singa ni bulo September. Na dolan tiko may na 5 na kaloko na kabi kinatini kandua na mbongi na nguno waimbuta ni sambutu may na 5 kinabitu sanga ni Saumi. And a bagay doritiko na Songo and a Holiday Inn Express and Suite and na Diwan Duavata 5 West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, Diwa 5 Gori na irongo and anonda banua kay na nonda itukutuku may nabali ni Songo. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back and don't know life insurance policy? Nagkakil na ito tayo, katil ni Okostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate.
Kambani dua nga kana soma mena claim na lomni rosa nga hulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu wa dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarama talangani kenalay waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nondra to stoa kina nomu mate ni katumba. Na nonda Vata kay City Veni Raturla. Te baga vile vina wole totoka na warorongo na matangali sere sa baga boi na kene langa na sere makawe so ka tukina na itala no me baleti kenda en baletira na non da bu en baletira na non da gasera sayali vina baga le buna sematiko mais
Nangauna mai viti sa sivi nandua, na 2.5 na miniti, na sivi talengana ono, na 2.5 na miniti, ke Santa Rosa. Tabo vina gatiu ka ni kinen dana sama tiko na dua nangauna lega maingoro, tana vei mama nindua, na vei mama ni ono, nangauna ke, kina no songo lotu ni New Methodist, me Kauti Kenda tiko ni na singa lebu indai, dan nui taga tiko na no dawe tokoni, me lakia zawa na rua na kaloko ndrang ile sutele mai menda mai bagada barani non dai tuwa kina ve kai rongo dia single bu ni kuwa wa ro tiko sa teka bu so tiko mai ngosuba a teka bu so tiko mai ni kuwa sa single tule bungo mai biti ka rasa tiko kina na ve kanda so rangole tiko mai me baleta na mbose lebu ko biti ara baga ro tiko mai na ve wase na ve tamba daga ka ke na kenra tala so sa tiko ngosuba so era tiko na sona bonongo men mali o en sinu kina usori en be bono so la ko ni kilani ke be sari era sama ibo ai dilitiko kina sona no ngase ni lotu ke na ngase ni bono na tuirara le levu ke irana mata turanga era sa toso tiko mengo na koro turanga me beleta na koni berendi ni lotu ese leviti ke rotuma kana boga dori en Vodafone Arena mai lau dala, au sa baka pina katakatiko, ni sa rao me rambau na numi, na leo ni baba kosa ralao mai baka awa, ka ramai maroroi, en matangali vanua ni bengara mi beba katanga da boda Vodafone Arena, senga ni nraki ni tu na fo ni balpak ngo, mai tu raki, sambata sara, na nraki mai suba, ka tau telengana uda, na pina kana no maroroi na baba koso, en ve kai so en daroni bogaruta ka me baletira ina ga bogalebu na venga rabi ina ga bogalebu na ve to so ki adu ti kongo na kortura ngai suba me baleta na no dalo tu ese lebi ti ke rutuma sa mbaki ono sanga bulu en mbaki ngo o mbaki ono sanga bulu na konverendi ni lo tu ese lebi ti ke rutuma na tunga lala mai Australia na wakaya andolavi ka tau ya buena tini kan yo ono sanga bulu ka ba na ruo no ndolo ruo sanga bulu ka ba ngo samba ki ono sanga bulu kina wano ni vena gati ko na daga kena itami ndangara ba single lebo indai let's go.
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanda taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka kandau Rendre no te beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nomni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa, kina nomu mati ni katumba. Nongu chisu, nongu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mani ruwa ne kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rogwande na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti, Keda, Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boga biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata ke City Veni Raturala. Renga
Chisu Nungu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Bula Vinaka, and welcome to the Family Table Talk AM. Well, this one is quite different because at the back you can see the beautiful lights out here on the 30th floor at Meriton Suite. So it's really beautiful out here. Not only beautiful, it's very cold. It's the winter. They said it's not that bad. It's just beginning. But if you come from Fiji, it is bad because it is quite cold. Good morning and thank you. Also, we came in Makete, and some others are preparing for the day, especially if your home has got a student that is playing today, either rugby or other games that are out there, volleyball, swimming, or soccer or football. Rugby. Praying for him, going to their game today, right in the afternoon. So you may be preparing for whatever event that is happening in your home. And not only that, some weekend that the song ni koa, song ni sing sudu, song ni mamau. And some weekend may tarike ni chuna lolosi, ni bi kami ada nanon tamat mobile sing ni namaki. Instead of ang andala ko duro mamatake ni koa, and babi yung nakabona turang and yung dotel ni Singapore, and it's another new day coming towards the weekend. And also to those of you that are tuning in from all over the world, we always get feedback as and when we come around and meet on how you always follow this program. We would like to say Bula Vinaka from Fiji or from the Itoke, in whichever part of the world you may be in, and whatever time of the day it may be, or the day it is. It's now Saturday, we're back in Fiji, also for Australia and New Zealand, but for you, it may be a Friday in the afternoon. So we would like to say thank you and welcome to the program this morning. Ya, bang mula tu ni bikin na turang na marama. Dorobo na Manila na mula libong Paramata. Arata tu kani tulsa mula miniti ba na airport. Rento may buto-buto tiko. Agora sa kani doon na screen je doon talaga go na piwa saranga na dinner na tuituma. Na tos tu na matagan ni kuha. Balik ito 2 hours behind. O kaya may witi sa bola katu na walu. Kito sa ke bola katu na ono ike. Sembuto sa katu na konua. Dinatos tu na vital noa. And matagan ni sinindai family table talk. Then we'll start to see our background to change a little bit. And we'll start to get brighter. So we take this time. Kita kaya to na kung binangongo. May karo ba kang bulat to kayani. We can't na tumakan na kor. Oro to bakan na ibang takaw. Yeah. Oro to bakan na lakon itike. Sama kang bulat to kayani. And siyo binangan ko. So we can't na salita to manitite. Daru ko baka matagalilay. Sabay na katoko ng munsi. Paliteke sa paraki. Silo roti baka lolo. Totoka. Oh, malaka. Mga bulat to kayani. And siyo binangan ni kuha. Roti tolu sa kabuli tababane, 20th floor, and American Suites, and a city level o Paramata. We can't get the barro to my Limbula, we can't get the barro to my Nanibe, Donutaki, and we stay senior visa, we come in Matibalu, the Vito Sekituna Tolili, on Tikubagamana, so Jesus, and TV, Facebook, Kerusava, Bulatuani, and Rabinaka, Sanitirigaban, Tabanua. And mataka di siya din na. Baka mula ito nga, we can naganda ito na biya sa iburo-buro taliso eh. Yeah, kandila. We can do ito may Amerika. Di ba nga ako na mga Saudi, kero dami tali ito ko tal na sa iburo-buro talis na sa doa. Giba ako na mga ako, kero sa dami ito ko ike. Baka mula ito nga, we can naganda ng bogi. Ngayon na bogi lang ito back, matalilay. Siya ka. So, baka mula ito nga. To us this wonderful. Some of us you are going through hard times. You just lost a loved one in the family.
and you are staying together, coming together, preparing for the weekend to make do with whatever that you have to do. Or some of us, we or maybe program. Well, Long Beach Estate at our restaurant, a lot importance of just being a present parent, because most of the time we have a home, we are parents, but we are missing from home in, like we always say, for valid reasons. Either you are at work, or you're serving the community, or in your church, or any other engagement. They are valid to be performed, but without knowing that those are the roles or those are the duties that sometimes takes you away from home, and there's no balance for the time that you invest in your own family. So there's a lot to say about that. We've shared quite a bit last week, and I believe for those of you in Fiji, you may be seeing the printed media and everything. There has been a lot of coverage on being good parents, on how they try to backtrack and try and analyze the problem that we are facing right now. How can we go back and correct them? How can we be proactive to the problem that is at hand, other than just reacting? Now we are just reacting because it's right in our face, and we are trying to look around. There's a lot of blame game, didn't do that, or the parents are not there when they come to school. So it's like all silos. We're doing all that we need to do or paid to do, but it comes back to the answer that the responsibility lies at home, back at home, because we are responsible for our family, we are responsible for our children. Well, this week when we arrived into Sydney on Monday, and I believe that was on a Tuesday. That was on a Tuesday when we sat here. We were watching the news. It was early in the morning, just like this. You were watching the news, and we saw this coverage, like an urgent. It happened. Just happened without all the details taken, but just a quick. A quick coverage on what happened, on the incident. And as in when we watched the television on how it just came as a highlight, a man stabbed, his partner, and and ran away from the scene. And as we watched and we see the ambulance and everything that was being covered on that day, we looked. For me, I took it and said, okay, they look Polynesian, and I said, must be an islander. And that hurt, that moment, that it's indescribable, because you don't want to wish anything like that on anybody, for that to happen. But somehow he just took it and said, I think that's it's okay. But I really didn't think much about it, but just thinking that, there's a life lost, and that young girl belongs to a family, and that young girl has got parents, that young girl has got family who loves her. That was just my take in everything that happened to these kind of cases. So either you get involved in an accident, or car accident, or anything on the road, or drown, anything that is unplanned. My automatic reaction is that person belonged to a family. Somebody's mourning and crying. It's a loss, and that was it. But not until the next morning when he was reading the news way back home online, that he knew that it was It Okay, which is still being covered here. We're having a conference here for the church, and we had family conference. We had the two of our youths that came after the service and said, can you pray over us? I said, okay, any specific prayer request? And said the girl that was stabbed and died, she's our very best friend. That moment. And these are just people who are her friends. And what about the parents? What about the family? So there's a lot of things happening out there, and that's one of the things that we're trying to cover for the family conference. Mabibita kitiko vira na luenda ni nabika sa bitiko sanduinduit tabukin bunoa liba na kaya bitiko nambula ni nonra bakarong taliraroi vale
kake de merba retak chiko na non ritumbo malate ni nambula resengon sar. And for you children that are tuning in this morning, or you get to listen to this program later, sometimes when we come of age, especially when you're reaching 20 or a little bit over 20, you begin to think that you begin to think that you can handle, that you can look after your own self. Most of the youths or the children begin to think they don't really need their parents to be talking to them. They don't really need their parents' counsel. Because you've come of age. And the world has said, like, when you're 18 years old, you are accessible to a lot of things. You can walk into, to a bar and have your drinks. Before it was very strict, way back, to 21 years old. Yeah. Now it's 18. Worldwide it's 18. And by the age of 18, you were given the freedom to live your life. Which is world, what the world is doing to everybody. Like, it's all the countries, it's international law. But that age is very young to go out and just make decision for yourself. You still need your parents' guidance. Or if you're not with your parents, at least your grandparents or your guardians, people that are looking after you, that you need to at least stay connected and hear them. And that goes back, like, it's both. Yeah. Either if the children don't come and speak it out, or come and ask you or parents, or ask us as parents or guardians for advice, I believe we shouldn't just continue to think that you're respecting their space, you're respecting that they are an adult and they're free to make their own decision and they're being independent. But I think as concerned parents or guardians, we should always continue to watch over them, say something to them, because at the end of the day, when something happened, we cannot undo the things that has happened. For parents, it's their duty. Yeah. It's their duty to continue to talk to their children. And they can live apart or they can live together. Yeah. Even they are married because of that connection. Because of that connection. And they've been through life. So it's always good for parents not to shy away. Yeah. Continue to speak, continue to guide, continue to inform, and counsel, counsel, guide their children, because the world out there is very rude and very, very challenging. And imagine that the two youngsters, they have a relationship, and for that to happen, it shows the immaturity. That means they are far away from home, far away from their parents. And whatever they go through in life, they can always take a shortcut. And that means a lack of parenting, or they are far away from their parents, or the matured version of somebody to give them, some counseling when they go through hard times. And the world today, like, we just want shortcuts. We are operating in an era of fast lane. Everything is fast. We want everything to happen so fast. The food, the clothes, even our learning. Everything is on fast track. And if we are not careful, the parents, to interfere, then we can't slow our children down. And the pace of the world today, man, is so fast. And by the time we realize, we are right into the middle of that lifestyle. There's a lot of issues at stake, like say for like what you're sharing, for the relationship very young, and then when we zero in and we talk about that, but even some of the parents are facing the same issues as well. So sometimes we cannot counsel or advise because we ourselves are going through the same thing, that domestic abuse, things that we're doing at home. And how can we counsel or how can we do it, because we are, also facing the same situation and the same issues. So it's a lot of a lot of contributing factors that you just don't predetermine what can happen, and that is why, like, as much as possible, we try to downplay God, or not to make a mention of Him too many times for this program, and just to speak on family issues, but it takes us back to Him, because most of for you parents,
that are out there, and your children are not with you. You know, they are studying overseas, or you may be community me na koro rabuli sar tik me suba, sa rabuli tik me viti lego, you can tik me anyano, that tik me na koro. And abia katalan that tik me viti ratu ipo nota ni na luvenda. And kabakabuliawan yung ano rede kina na news ya, ela ko nanu ko bakasan verto na makubungko. Vale bebe ko wawat ko gom, ela ko tal ngai na university. Se na kornibuli tordake e baka baburi baka na no baka sta mabiao inda bia waki e senga na senga ndona kai korni da kabo mo ya do me baka to tolo na lubemo se na makumbumo and in the rather matagali kabaya ni ngona ikore de making when you look at issues like that you're too far away and you cannot do anything to shorten the distance. And even if they're facing something, what can you do? You know, you cannot do anything. You'll call around because of the distance in itself. And I believe because we continuously say that this is not a church program, it's just a family talk table. But it takes us back to God all the time. Because when you're not with your children, for us, because we're Christians, I believe in God. And in so many ways, because we are not together at all times, like today. One of our grandsons is going into play today on under 18 for the school that he's in. And we are praying for him from here. And we pray together, on the Vata video call. Paula sala con tamasiko, viene su kirana la tu eso, taukai sota que chisukarisito, kai male somu kina soso, sambale, 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 somu kina soso, sambale. Wakaleleka ni tukutuku, and non dabanua mai viti.
Ertou lewe tolu ertou vesu en volitaki ke na vei votaki ni wainganga ni vei mateni taki. E kana i buke ni commissioner o liwa indriu ni rato wakasangangara na visa na usori na usori crime ka rato edo saraki rara levu ngale kune maiki na 5 na yolo na marijuana ka tiko e nandua na vale mai kia sa visu talanga mene kene taukei mai bangangai. E rau lewe rua, rau embaki 5 katolu nona embaki ndo 2 kadiwa ka sa tikongo ve rato na visa me dhamani o tina ve bangangai. Kaina kini dua talenga na turanga embaki ba 5 kaono ya besu mai nandi mai solobi na daga batangango na bolitaki na ve votaki ni wainganga ni ve mateni taki singemi ni marijuana. Sabaga rauti kona ve timi so na ve korni bolitorvake en sota ni semi-final en mbakingo membaletan Super Deans watake na Whitbix raluve. Era ngone leo watake era na dorovo ala kia do batingo na Vata ni semi-final. En Super Deans rato san vinde sungani bulukin ruana timi mana sa bagara do mai nandi kan do nanronga do college ken ratu na bula sota ken timi ni na sinu wata ke rato na champion ni mai no kubuto na robo ni matabatu do Queen Victoria School karato tauratiko na ido vini din sa rato arawata enemba ke saoti. To tiko na Vivosaki ke ne buna uni vendingi mai mereke kata sartiko na sona ngauna na non rasasanga tiko na ve songo boga politiki ve rauna songo le rua na Republican tu tiko kina na presidenti saboga dengo Donald J. Trump wata ke roto na Democrats na ibuka ni presidenti mai mereke na ngaunango o Kamala Harris. Seni bisau nanraki merdo batikongo se bagan data kitikonga mai nei bogaroni langi koko akanda rongo dotiko en bongi rua en singa na noa merdo bandai solitiko nei bogaroni langi koko membaletan anu so en tokalau ka boga wasibi nei bogaroni langi koko membaleti asawa na deba kembua na tokalau ke maduata ke na sano da kaunrobi na sano nanronga na ke na barabi me ado saramai nabu asuba ke na usori tailebu north na sano ra mai raki o kandabu ke na beba nua bolekata e atula mai viti ke na atulau na itu baginin raki en dua na uanin raki mamada e koto ya nikin de bairani non da bonua ka bagabuna tiko na bula ni rangi tokalau ke na tokalau de na ngaunango na lai tatamba na mateni rangi me do basar na 5 na nota na sona ngauna anu itakina no muninganga rau ni na turanga ke na marama ni bebe soko ya ke na muani mablaongo na buasu ke no sorry na dilau toka kimba na bakati ko kina na ibaroni rangi Fayax amalele ko nga sporat ko turanga kina marama gor ni tukutuku en no bonua tukutuku mena be sai burubura na tukutuku ningi to kenan raki na nonda Vata ki City Veni Raturala. Wainda na korondo mo nitiko kina nonda seni ro siramulili ena vemo ngia undiva meurika bolilala Sitara la la sitara la la rukuna meliana romo anga me sombo meu munu la la Talivi meu bem
mara umanikani la saveya ukenalani utamaulala Sitara la 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 sitara la 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 rukuna meliana rumu au tambe sombu meu munu la la Ngoli ena matile, ulai tini na uale, ulai sanga ena kurule, ulai soba ena disile ulala. Sitara la la la, sitara la la la, rukuna meli ena romu, au tambe sombo meu munu la la. Wenda una kono domoni tiko kina non da seni rosi ramu lilia na beimbongi a un diba me urika voli la la ratona dorobo ni arobundi ma yo volau bula bena kalabeti mbali suba bena gabole bena bengarabi eramba di toko ngona be toko ni mai waga New South Wales bena gabole bena daga ratiko kina na ngona ni biasa na bia tolu nan rau na non da dorobo ni biasa na ibiti ratiko mai waga na taka vinaga vole una vina no mitiko mai labeti bata ke masha bula vinaka warongo tiko maingo ndu na vakanda vinaga vole matagal vole kasara ni dawan run ndai wasini ngaunango ni sanga ibo bula tu mai sa vole suiti ko yani na bo vinaka ke na bo bula ina no itakin ni ndau magana bengarabi na bo ni ngauna ni ko kirausa na bo modeke sa boga bina katuga ni boga lebu ke muni me do wana singa ni mataka na numa e mai ngauna mai viti na tini kandua e na ngauna ya ni Santa Rosa na vana kaloko me do wana ngauna wa andi samode ni lutu na kabi e na tomba ko suba Wanga na dina dui roka na loma ni koro Kambeta na sala au rui goro Wakatangi wasivye memela totoka veao Mai raida na loma ni koro Dawi divi e venga una taudoko Turaki bani waike na ingani Naya longu enruka besuma Ni waike na ngangi Naya longu enruka veisuma Naya longu enruka veisuma Naya longu enruka veisuma Oh,
Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai.